Juga saya buatan kula amul jaki akhina Kiai Khazin Mustajab, juga Agus Minur Rahman banda kastajah keluarga besar Pondok Pesantren Al-Hafidhiyah, juga ndak kastajah bapak-bapak dan ibu-ibu. Saya rutin hadir malam Kamis Kelebun dalam rangka rutinan Rotibul Haddad. Moga-moga panjenengan sedaya paringna barokah. Amin Allahumma amin. Moga-moga kalaban istiqomah panjenengan paringi lancar rezekina sareng Allah Subhanahu wa taala. Dan gula sengaja tojuk karena nikala bode layar nang yano tak perlu mancing siaran langsung. Jadi nikah luar biasa anak-anak nikah perlu diapresiasi nikah. Beda AHA Media apa singkatnya AHA aja. Al-Hafidhiyah. Oh sangku aku Huda sangku begini. Jadi saya tak bisa enter mangken kepada soro nyongok YouTube laku bisa nikah siaran langsung nang YouTube nikah. Jadi tak bisa mangken laku iseng nyongok YouTube bisa. Pola di matang muah senika pola. Ami bade muana tepana syuting. Keng sayang nika kamera nak orang. Jadi sekalian nika promosi ami bade parlo panjenengan ngonceng AHA Media nika. Bisa siaran langsung nang YouTube lumayan. Para Rabu dan kula emot kesetong ayat Allah Subhanahu wa taala ada bu dalam setong Al-Qur'an dalam ayat Debuna Allah wa alamu annama amwalukum wa auladukum fitnah wa annallaha indahu ajrun azim. Wa alamu tawa sababan kabi Debuna Allah annama amwalukum dak saungkunah banyak-banyak dunyana baan wa auladukum ban banyak-banyak anaan baan fitnatun paneka fitnah. Tafsirih dalam tafsir Ibnu Katsir ai ikhtibarun wa imtihanun minhu lakum. Artinya anak dunyah nika minaka dedih ujian dak kaboten kaula ban para panjenengan saja. Ujian enalekanah boten kaula ban para panjenengan paringi putrah, paringi anak, laki bini, be anak nika tetia media, tetia wasilah, tetia lantaran sampean syukur ka Allah Subhanahu wa taala. Nika ujina. Karena terkadang orang nika lopah si asyukurah disibukkan dengan anak, tero anaan istimewa pesekolah pun ring sebarang sampai lupah bahwa anak ini ketitipan dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa anak nikah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Melejek sampai anak nikah bisa ngelopaaki kita ke Allah Subhanahu wa taala. Ialah ayat selain Allah Subhanahu wa taala debu ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Hei orang-orang seiman kapi, la tulhikum amwalukum, jak sampai melalaikan melopah dunyana sampean, anaan sampean, jak sampai melopah an dzikrillah dari emot engak ke Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Sapan orang sing ngalakone jiah artina sampai ngelopaaki dunyana, ngelopaaki nak potana da ka Allah taala, maka orang kini termasuk orang-orang sorogi ya juna Allah Subhanahu wa taala. Mila moga-moga anak potoh boten kaula dadi anak-anak saya boten kaula ben para panjenengan sedaya dadi anak potoh saya soleh solehah. Sekita andi keturunan moga tulih paring nah pasteh andi keturunan sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mila wajib panjenengan beton kaula saja ajegah anak supaya anak nika tak dadi
hal saya bisa ngelopaki kita dak Allah Ta'ala dak ada cara nah, maka kewajib nah orang tua keangkui nyareaki ilmu dak ke anak. Ini kasih penting ilmu pun apa tentu karena hubungna sareng Allah Ta'ala, tentu saya maksud ilmu agama ini perlu karena makin tantangan akhir zaman makin nika luar biasa setong sisi sajian gampang kita mengakses ilmu, mengakses berita dan lain sebagainya. Di sisi lain justru perkembangan teknologi ini kan berbahaya dekah anak foto kita selanjutnya. Jadi nyon tolong ngereng anak foto ini kan nyareaki jalan keangkui andi pengetahuan ilmu agama. Paling punten yang ki mon tak ibu pondok tak andi biaya make si pondok ki pasama ke pondok. Ki pasama pasoromain ke pondok. Mungkin ni ka alhamdulillah engok congok dina masih banyak nak kana nginep ki. Keng pas tak apa jeng sobu je apa. Ki bi kula mulai eseram kadang tempak bi kula kadang ki. Apa gunanya sama bi pondok mon tak apa jeng. Jareng speaker bedendeng nyetin gopeng saya tak ngeding nek saya heran kula. Ki nampu je ke sobu nek saya heran. Tapi paling punten mon semak ke pondok ya tak kira macam-macam ki. Tak kira bengal minuman lagi pondok, tak kira bengal napa lagi pondok ki. Paling punten. Mon tak andi mon andi biaya pemondok. Ki lulus SD pemondok. Karena mungkin nang pondok ya banyak ki ya. Sekolahan apa sih tak ada nang pondok. Sampai kuliah sampai napa beda kabeh pondok. Jadi tak ada alasan kangkui kita tak menyemak anak dekah pondok. Karena penting nyari guru ni ke penting. Makin macam guru, macam tak andi pengetahuan pun apa, andi pondok. Makin beda pondok unik. Okay. Wamakoli apa saya kebentak aja. Antar ke kuburan wamakoli saya kebentak. Apun tabi malaikat wamakoli iya. Sampai apun tabi Allah Ta'ala wamakoli sampai gigi Allah Ta'ala jangan. Wamakoli wamaat. Astagfirullahaladzim. Dan ini kejak sampai anak kita rok tenorok ngak nikah. Karena ilmu ni kotuh bedesanat teh, ilmu ni kotuh nyambung. Lemilah dan gula selalu menyarankan penting ilmu agama mereka keangkui anak potoh. Mila Kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibuna Kanjeng Nabi, "Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi." Saya ngajari sengkore Allah, saya ngajari akhlak, ngajari ilmu Allah, makanya bagus olehna. Dibuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malaka pesan Rasulullah dekat umatnya, "Addibu auladakum ala salasi hisolin." Ajari nak potona beenjia dengan 3 perkara. Ini kisah penting. Pun apa? Dibuna Rasulullah, hubbi nabiyikum. Ajari nak potona been cinta dek ke nabi nabeen kapi. Akhirnya dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mila mon tak semak ke pondok dek masih cinta ada ke Kanjeng Gusti Rasulullah. Apolong nang prapaten, ke apolong nang lonalon. Tak kira saya kebentak selawat ki. Saya kebentak ki lagi sabon. Ki Sekwilda sekitar wilayah dada. Jadi pertama ajari anak kita cinta dek ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Caranya dek remah. Engki pa sering ngiring selawatan ketika itu. Kenapa? Kalau orang sudah cinta maka mesti noroaki dek kalampanah, mesti nikah. Orang maupun cinta dek ke orang mesti etero. Sebenarnya orang maupun cinta, ada rasa cinta di hatinya dengan Rasulullah, maka semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah pasti ingin dilakukan oleh orang itu. Mesti nak kena ada ke abojeng. Tak kira nak kena lebih solawat pas tak abojeng.
maka kelero selawatan lah nah tapi mon sepuh tak apa jengede ada kelero dia saya nggak deki saya rama setembe bego oke cek reng mon karo adan tak ngeding nak kana le apa pula nah sekadin to anak nikah barang berharga yang dititipkan oleh Allah kepada kita nikah sangona kita nikah sebekal nambai kenceran kita enalikannya kita lah tade sementara kita butuh kenceran kita butuh amal enalikannya kita amateh etem bengkorang amalah oleh kim kita amal muntak keng dari doa anak dari anak saya bisa doa kina muntak tahu ke ilmu agama maka pernah berita setong tempat nikah biasa tepat antalasan nyelase ke kuburan selain kila maca yasin karena alasan terekapi bersetong anak ni kata ibu moduk bi anak keng di HP sahabat HP ni atas kuburan pas nyetel Quran seporana pak kok tak bisa maca Quran pak tina HP reading aki pak naudzubillah kita terongak nikah punten tentona nah mila ngereng paleburaki nak foto kita ni ka deka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelaben kele pertama penyemak ke ponduk mun king tak kuat si monduk kaki ya mun kuat pemonduk kama bisa was ya mun semak ya nah saya semak jauhan boleh yang pun serah pun sepenting pemonduk ni sepenting malai pun apa malai kele bedeh rasa cinta dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam okay. Karena mon pun cinta ampunlah luar biasa tetina nomor 2 ajari anak kita kelaban hubbi ali baitihi ajari anak kita cinta dekat keturunan kanjeng Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena mungkin nih kak ampun luar biasa mungkin nih kak gerakan anti Habib karena Habib nih kak ingki paling punten kita percaya ada ke guru-guru kita percaya ada ke masyayikh kita ulama al-wa'in ustajah ada buaki bahwa Habib nih kak ingki keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka wajib kita ajari anak kita kak angkui ngormat tak usah norok deka gerakan-gerakan mangken saya membatalkan Habib nikah ekocak benika terona kanjeng Gusti Rasulullah naudzubillah summa naudzubillah pon senomor 3 ajari anak kita tilawatil Quran ajari anak kita macah Quran okay. Karena pun apa syukur mon anak kita bisa hafal Quran karena mau sampai di anak hafal Quran nikah jaminan swarga ring tuana swarga pun swarga makanya ngi hadis itu buaki mon anak andi anak hafal Quran nikah anak nikah mangangkuyaki mahkota nang ece tagareng tuana mahkota nikah perak melebihi teraan areh artinya ajalan gampang dak ke swarga pasera orang tua si andi anak hafal Quran atau paling punten tak hafal Quran tapi kan bisa maca Quran nalikan yang tuan lata ada kita lata ada anak-anak foto kita maca Quran hadianah bagi dek gareng tua beda setong riwayat beda ba'dus solihin beda orang wali ni ke amimpeh orang ni kuburan ni ke keluar kapi orang ni karpuan mele engak mele belikir rebuan kapi tapi beda setong orang saya tak rebuan seneng nang juk tojuk nang seneng teti tanya aki bi ba'dus solihin nikah arapa orang mak rebuan engki kak disa arbu kenceren seere kirim sareng orang Islam seodi ning itunya enalekan yang mereka atau Allah maghfir lil muslimin wal muslimat ini kan doa ya Allah sepora aki orang muslim dari ki rebu bi orang si mate leb sampean mata nur rebu alhamdulillah kula cukup karena anak aku hafal Quran. Pasera sampean kula fulan. Eka ma anak sampean, anak aku jago toko bening pasar. Tekar jaga orang nikah. Jaga tero abuk ti aki mimpena entar ke pasar rongku sare
Sehari tanya ke orang, kering orang, beda saya kenal fulan ria. Oh kika desa nangai petuh. Yang tarik ke petuh, ternyata tepaan naning nak kanak nikah. Ning naning bedereng demlet tapi bibirnya kebi terus. Jadi torot pemare naning iyan tare pasan bi orang nikah. Sampean ia besaki bi kula dari jauh mak kebi terus anapa? Ngiki kula maca Quran. Alhamdulillah kula ipareng apal Quran ben setiap kula mare maca hadiahaki kencerna sareng ten kula dek gareng sepo kula si ampun atikel umur. Oh ternyata ada pak kenceran nikah. Ampun percaja. Setong malam oleh separma malam ampe boleh. Ampe boleh orang sekuburan niku juga kabi seasal orang setong nika tak norok mele nika norok rebuan kia. Lah sampean mak norok rebuan mangken engki anakku lemate pon se pasar kisah. Lah tekerjet juga yang tarik laku naga pasar tade ongku mate. Dan nika bukti bahwa anak sebisa maca Quran. Kong langkong anak bisa hafal Quran neka amanfaate de gareng seponah. Bila alhamdulillah ampun mangken napa taman pendidikan Al-Qur'an eman kiman ampun letak kurang ki. Jadi alhamdulillah panjenengan setuju reng sepo si hadir mangken insyaallah tapoterna setuju nika min ahlil Quran amin Allahumma amin bisa apareng syafaat apareng keuntungan dapatan kaula para panjenengan pagi ya juna Allah subhanahu wa ta'ala sepenikah sekater dari batan kaula Pak Taufik orangnya gagah kalau berjalan pakai sepatu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna wa ahlana wa auladana wa talamidana min ahli al-ilmi wal hikmati wal khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wal dhair waj'alna wa iyyahum mimman yuhibbuka wa yuhibbu man yuhibbuk warzuqna wa iyyahum ilman nafi'a wa qalban khashi'an sabira wa aqlan zakiyan kamila wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an tayyiban katsiran mubaraka wa anqulna wa iyyahum min dhillil ma'siyati ila 'izzit ta'ah wa min dhillil jahli la 'izzil ilmi wa min dhillil faqri la 'izzil ghina hatta la naftakiru illa ilaik wahsyur bina wa bihim ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah alaina futuhal arifin bi hikmatik wanshur alaina rahmatak wa dhakkirna ma nasina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma fir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ashfi maradana wa mardal muslimin. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا واستجب دعانا بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.